Ni suweng pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko na rumchaksoa, anga Alicia A. Sangma na simang na dalin kuburang ko para katinga. Kata bichongrang, adog ni skotong Sri Conrad K. Sangma, total diet building ni opakani ko pura udakanga. Garo Hills ni NGO rang MCL office ni Hango Jinjing Matani ko dakang weekend. Garoland na dabiani Adoko il.enganiko raba.a. Drugs awareness campaign ko nongster uninga mo mata. Chigmukpa kuborang. Adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Getal Building College of Teacher Education, CTE, rongkono oprakani ko yaja ni chisku tariko dakanga. Ya oprakani sumayo adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Bilsibri atas kang education system an Adoko, plak ni bidingo nambat kepa ungachim, endi badao education na niknekan yung inga, aru uku chusokat na kring na geta aganangaha. DERT ni Director John P. Lakyang ni Agananyo, wati cerang ni mungsong gepadak na nanggani kam ni gemen aganangaha. Rongkon CTE ni Principal Dr. Mina A. Sangma, Waya Institute ni gemen aro yako na Meghalaya ni gemen uyatangaha. Higher and Technical Education ni Additional Director A. Ali Nagi, wani rimchakswani kata ko akan metengo, waya getal building kurukat na tangka gong kro chichet nanga, aro yako aduk ni Asian Development Bank Supporting Human Capital Development, tangka dakcha kataha. Aroya Institute plug B.Ed, RMEd courses ko sukat na jutun kagen ini aganangaha. Faced in the past, but I'm happy to say that we have made substantial, if not satisfactory, substantial investment, much higher compared to the previous years in education, in all the different sectors, be it lower primary, be it upper primary, higher secondary, secondary, college, higher technical. And you must be seeing how things are moving forward in almost all the sectors when it comes to education. And while saying that, as I said, I again repeat myself, that I'm not saying that everything has changed. It does take time. But I strongly feel that we are in the right direction. And this momentum has to continue to ensure that we are actually able to bring a real visible change in our system in overall education. Garo Student Union ni CEC President Ziku Balgra N Marak, wamang ya jingjingata ni ko ya jani kulgrukpunga, aru kulgruktok tariko abating taina kober para katangaha. Aru wamang ya jani kulgruksku tariko ni September ni getam tariko na, walo rama champinga ni ko, dakna muksungenga ene para katangaha. GSU CEC Ziku Balgra N Marak aganangaha, wamang ni dabiani ko kucak kujani gemeno wamang MECL office ni kam kage niyo niko champing e jingjingata niko dakna muksungenga. Wamang Garo Hills so bijoli ko tontongata grid supply kani ko nang nekako dengtang gerke basi kam khana mandir ako basi kamna mande ko Garo Hills suni khasihol suna transfer ka ako dongtongat kan aro Shillong MECL head office o achik rangko kamna ragi jani gemeno yarang plak ni gemeno dabiani ko kucak jani gemeno jingjingata niko dakrikrikenga ani aganangaha. Aro wamang plug NGO rang ko wamang ni jingjingata ni obak rapakan mulanga. Plug angangi ma parang jong ada no birang karu sedong perang langsung plakan malaysia ngami jaunin ya emission ni bidingo education ko ka engasem aro ding thantang lekarang ho nengasem unomba sini government ta ona kengba mameng kuda cakani ba sing menggol pona nangani ko jana padong kuja uni even mi jao undisclosed biya put meeting time na mengsa di sini raha rebaing pa mekhanti ya mekhanti agastani kokpi kokwa koktok tariko office picketing ko garus kemek kang thagen yan initial office ko ngen uni jamano anti gepono yan kok skuni getam September na night road lokat ko watken one atam no bajuni fing fast bajuna ya education ko cunga khana nangau draau ka aknya mana no ba sini government da ona kengba cunga mamung na keba lekha khengsa ba siat kuja ba cungko da ona kengba golpona ba okama dong kuja mana cung plakan mak saya cung emission ni asal longen ni kan rang ko mak singa uni gemen angi plak karamska NGO rang ko bang aku mangna tanang ka ya sini office picketingo plak NGO rang ari bai bakhor aram pak cina plakon mo latinga uni jamano sini night road loken umbetung somayo plak acing songdongi pa bagaru songdongi plak acing zat pa ungjamena gebuncat pa ungjamena ya night road pocket ko thome aru gemkan corporate ka pa cina ni ang latinga. Garoland State Movement Committee
GSMC Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aro Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani Dilani chi yajani chicha tariko Tripura Land Statehood Demand Dolrang ni Dilgapa Sakani ko Tripura Adok ni Agartala Biapogrongna aro Unbaksa Tripura Autonomous District Council ni Chairman aro Tripaha Indigenous Progressive Regional Alliance ni President Ongengapa Shri Padiot Bikram Manikya de Burma Kuba Grongaha. Yadorang Jatko Chelchakani Bidingo Niknikani Rangni Gaman Kulpuangaha aro Dingtang Adoko Dabiangaha. Mungsong Bati Tripura aro Garoland Adokrangko. Golpuani ko daking metengo de Burma Nambe akan chakaha aro Parakat Gaman Niknikani Rangni Gaman Chanchigen ini aganang kuaha. Yadorang Shri NC de Burma Tripura ni Land and Revenue ni Cabinet Minister Kobagrongjo laha. Wamang Northeast ni aja gemeko tribal rang ni nimili nanggermani aro mukem ni bidingo golpuangaha aro Garoland adokna dabianio wamang na chakchikna didiangaha. Tripuri Minister ni aganani ketade gemek ning tua jolrang parti ongkatna aro Northeast aja gemek ni tribal rang tusiani mekrakna nanggen. Ning tua jolni parti rang J tribal dolrang koba wachang gija aro nami meli na nanggen enewa akan dapkuangaha. Garoland Adoko Dabiani Memorandum ko India Asoni Sorkari na GSMC Ontmanaha. Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aro Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani aganani getade wamang Tripura ona wajol ni tribal dolrang ni adok na Dabiani o dakchakani ko molmol nasa rebaha. Cuma ya Garoland ni kita cuma bijuti kana kata Tripura Land ko ibaha cuma dengan minister ko aro dengkang tam parti ni dergama pukong jen tau CN Development President of the Indigenous People Forum of Tripura, ya President ko cuma kerungaha. Untuk kita tentang masa ya Tripura Alliance Party Pradot Background Manikya Development. Untuk kita cuma kerungaha. Untuk kita cuma kerungaha mana cuma bini Rexno bini Garoland ni keman biar akan cakaha. Wah biar pusat pokok cuma apa onda. Simang na ni akan cakaha cuma ba pengelongan kusiongaha. Untuk wa CN development wa cina sadisin konata na simang cuma ba na cuma na support ka Garoland ni gemen aro na cuma cina Tripura Land ni gemen support kabu untuk akan aha untuk cina nama kusi ongi akan cakani rangko cina manaha untuk cina longen kang ciba kadonga aro jaku kang na kita cina longen kusi ongi Tripura mengabsan kam karam na kita cina kusi ongi nga untuk cina kang ci absan jaku gana ni cina kadonga. Ya cabinet minister ni masih kani kadi ya anditan ajka soni gemen kaoks ya pa Tripura state to main ni kani rang unya chem ni kani rang ko mana lepeti gana nagen tidak ko de je kita Tripura mandirang dunga dua Tripura ni mandirang na bini naljok pa kamko kani gemen ajik rang ba garurang ba ya naljok pa kamko kani nagen ba ko agana ha bini gemen sengat lo ya NC de Parmako grungi jen cabinet au minister ngecem land and revenue ni aro forest ngecem ko grungi tengah dalo namen kat sabia aro ian tak ba inspiring katarang ko ba chawatani ba gisik nangat ka ba katarang ko tengna ya minister akan tadi gemen tengah dalo namen kusyonga aro khangchi ba Garoland statement committee ni kita tengah Tripura Land na support ka ani ko na aro yamang ba ansungi Garoland state na mkang si support kagen ko jana pingon wa mamba ansang support kana kusyung ha uni gemen ansang hai Tripura Land nang zamena Garoland state nang zamena ansang apsan ku monge ansang ni state ko mana ansang ku hai apsan ku mang ansang hambu kana Yajani chisku tariko ka jingkrimen ba khadungani nongster songni organization public awareness campaign program ko mandirang na dakanga State Health Department ni niksing pa mandirang police mandirang ya drugs ni asilo antatang na aro sungsal na namgija ko raba ni gemeno maksiat na aro ski na ribaha. Ya campaign no nongster songni mandirang chadambirang chatirang aro wulwula songni mandirang nami bakkur anga. Shri Miban Tariang Gen Drugs Edition uni ansing geponga matgepa wantang ko sakyo ne mandirang na aganani ko aro ku patiani ko dakanga. Aro gepen rang jian ya campaign no golpuani ko
takang gepa Dr. Clifford Wardry BDO Boirimbong CNRD Health aru Police Department ni changgepa aru iwi gepa nga. Yan dalna khobro nga ni swing pasakan tikun metela.